Здравствуйте! Сегодня наш очередной урок башкирского языка и будет небольшой диалог. Һеҙ был аҙнала ауылға барағыҙмы? Һеҙ, вы, был, это, аҙнала, одна неделя, на этой неделе, ауылға, ауыл, деревня, в деревню, ауылға. Барағыҙмы? Барырға, идти, ехать. Полная форма глагола барағыҙмы? Барағыҙмы. Но в просторечии мы можем употреблять слово барағыҙмы, и особой разницы нет. М – это вопросительный глагол. То есть мы задаем вопрос. Вы на этой неделе поедете в деревню? Һеҙ был аҙнала ауылға барағыҙмы? Юҡ, өйҙә эш күп. Тәҙрәләрҙе йыуырға кәрәк. Юҡ, нет. Өйҙә, дома, эш, работа, күп, много. Өйҙә, үй – это дом, өйҙә, дома, в доме. Эш – работа, күп – много. Юҡ, өйҙә эш күп. Нет, дома работы много. Тәҙрәләрҙе. Тәҙрә – это окно. Тәҙрәләр – окна. Тәҙрәләрҙе – окна. Йыуырға кәрәк. Йыуырға – мыть. Кәрәк – нужно. Нужно помыть окна. Тәҙрәләрҙе йыуырға кәрәк. Беҙ ҙә бара алмайбыҙ. Мы тоже не сможем поехать. Беҙ, мы, ҙә, тоже. Бара, поехать, идти. От глагола барырға, да? Алмайбыҙ. Алмайбыҙ, не сможем. Икенсе аҙнаға килеп сығыр тип уйлайым. Думаю, на следующей неделе получится. Икенсе аҙнаға, одна неделя. Икенсе аҙнаға, икенсе здесь в смысле не второй, а следующий. На следующей неделе килеп сығыр. Килергә вообще приходить. Килеп сығырға тейеш должно получиться. Килеп сығыр, то есть это получится. Тип уйлайым. Тип я думаю что, да? Уйлайым. Я думаю. От слова уйларға здесь мин уйлайым. Другая форма глагола уйлаймын. Более полная. Икенсе аҙнаға килеп сығыр тип уйлайым. Спасибо. До свидания.